Intambara Uburusiya burimo burwanamo na Ukraine ishyigikiwe n'uburengerazuba bw'isi igeze ku munsi wa 316, aho urugamba ruri kubera higanje abayoboke b'idini ya Orthodoxe, aho biziza Noheli ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere. Abayobozi bakuru muri dini bari basabye ko habaho agahenge kugira ngo abakristu bizihize uyu munsi mukuru ukomeye cyane muri ibi bice ni birimo biberamo intambara. Uburusiya bwabyemeye busaba yuko habaho agahenge gato kamara amasaha 36, ariko Ukraine ibitera utwatsi ivuga yuko ari amayeri ya President Vladimir Putin w'Uburusiya kugira ngo abashe guhumeka ubundi akomeze urugamba. Ni mu gihe kandi uburengerazuba bw'isi nabwo bwahise bwemeza indi nkunga zikomeye cyane zirimo ibifaru by'intambara bigezweho byitezweho gutanga itandukaniro ku mirongo y'urugamba. Tubahaye ikaze kuri YASHYIZEHO official. Ndamizero y'u Rwanda, mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori. Ntibyoroshye, ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda. Imbere hanjye ni heza, mfashijwemo na Overseas Trust Agency. Abo nibo gusaba gufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi. Bakorana na kaminuza nyinshi mu mahanga. Muri ibyo bihugu by'amahanga, Overseas Trust Agency Limited igufasha kubona akazi n'uruhushya rwo kugakora, work permit. Bagufasha kubona visa, bakagufasha guhaha imitungo hanze. Ku barwayi bashobora kuguhuza n'ibitaro ukeneye, ndetse bagufasha no kubona itike y'indege byihuse. Bahamagare kuri 0788 88 66 cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com. Overseas Trust Agency, because we are trusted. Ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubudage byamaze kwemeza inkunga nshya y'intwaro kuri Ukraine zirimo intwaro ziremereye cyane. Ibi bihugu byombi byemeje ko bizatanga ibimodoka rutura birwana intambara yo ku butaka. N'amakuru yaramaze iminsi acicikana yuko ibi bihugu byombi bigiye gutanga intwaro zidasanzwe. President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz bemeje ibingibi nyuma y'uko na President w'Ubufaransa Emmanuel Macron atangaje yuko igihugu cye kigiye kohereza muri Ukraine ibifaru bigezweho bya Light Tanks. Mu itangazo rihuriweho ryasohowe na White House ndetse na German Chancellery ku mugoroba wo kuwa 4, bagize bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye guha ibimodoka by'intambara bya Bradley Infantry Fighting Vehicles. Ubudage nabwo bugiye guha Ukraine ibimodoka bya Marder Infantry Fighting Vehicles. Ibihugu byombi birateganya gutanga imyitozo ya gisirikare ku ngabo za Ukraine yo gukoresha izi ntwaro nshya. Ntabwo hatangajwe ingano z'izi modoka kabuhariwe mu rugamba zigomba koherezwa n'igihe zizagerera Kiev. Gusa hari abategetsi babiri bo muri Amerika batavuzwe amazina bemeza yuko hazoherezwa izigera kuri 50 za Bradleys zivuye muri Amerika. Izi nizo ntwaro zihambaye kurusha izindi zose ku butaka zoherejwe Ukraine, nubwo zitwa ibifaru, ariko ntabwo ari ibifaru bisanzwe, ahubwo zikora nk'ibifaru zikanabihiga, tank killers. Zifatwa nk'izikurikira izindi rutura zitwa Abrams tanks. Izi ngizi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zaranze kuzoherereza Ukraine nubwo idasiba kuzisaba. Kuva intambara yo muri Ukraine yatangira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kwemeza kohereza muri Ukraine inkunga ya miliyari 21 z'amadolari agenewe igisirikare gusa. Gusa ntabwo bizwi neza ingano y'inkunga imaze kugera muri Ukraine kubera ko harimo no gukeka. Ubutegetsi bwa Kiev ntabwo busiba gusaba yuko bwahabwa intwaro ziremereye cyane zirimo nizo ku butaka, by'umwihariko ibifaru bya M1 Abrams, ngo nibyo byazana itandukaniro ku mirongo y'urugamba. Ku munsi wo kuwa 3 nabwo Ubufaransa bwari bwemeje ko bugiye kohereza muri Ukraine za blende z'ubwoko bwa AMX-10, ariko Uburusiya ntabwo bwahwemye kuvuga yuko intwaro nyinshi ziva mu burengerazuba bw'isi nta kindi zigamije uretse gutuma amakimbirane aba maremare cyane kugera ku rupfu rw'umunya Ukraine wa nyuma.
Uburusiya bwaburiye yuko ibingibi bishobora gutuma basakirana byeruye n'uburengerazuba bw'isi. Mu yandi makuru nuko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yari yemeje ko habaho agahenge ku munsi wa Noheli w'Abaorthodoxe. Perezida wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky yari yanze ubwo busabe bwa Putin, avuga yuko nta gahenge batanga kuri Noheli. Bwana Zelensky yavugaga yuko agahenge kazaboneka mu gihe ingabo z'Uburusiya zose zaba zavuye ku butaka butari ubwazo. Ku munsi wo kwa kane, Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yategetse minisitiri w'ingabo gushyiraho agahenge k'amasaha 36 ku rugamba bariho muri Ukraine. Ni agahenge kagomba guhera ku saa 6 z'uyu munsi kwa gatanu ku isaha ya Moscow, ni ukuvuga saa 5 z'i Kigali. Katangiye kagahagarara kuri Noheli ku idini y'Abaorthodoxe mu Burusiya. Itegeko rya Putin rije nyuma y'uko umuyobozi mukuru w'idini ya Orthodoxe mu Burusiya, Patriarche Kirill, yari yasabye impande zombi ziri ku rugamba guhagarika imirwano kugira ngo abakristo babashe kwitabira amasengesho yo kuri Noheli. Putin yari yasabye Ukraine yuko nayo yakora nk'ibyo, ariko Kiev yabyamaganiye kure, yanga ubu busabe. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko agahenge Putin asaba ari ukugira ngo ingabo za Ukraine zidakomeza kwigira imbere. Ibitangazamakuru by'uruhande rw'uburengerazuba bw'isi byatangaje yuko itangazo rya Kremlin risa nirishimangira yuko Putin yategetse ingabo ze guhagarika kurwana, atari uko ashaka yuko imirwano irangira, ahubwo yuko yumvise ubusabe bw'itorero rya Orthodoxe mu gihugu cye. Itorero cyangwa se ni idini rya Orthodoxe ryizihiza Noheli ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere nk'uko biri ku ndangaminsi ya Julien César. Itangazo rya Kremlin riragira riti, hashingiwe ku busabe bw'ukuriye itorero, Perezida ategetse minisitiri w'ingabo w'Uburusiya gushyiraho agahenge ku ngerero zose muri Ukraine mu masaha 36. Putin yasabye Ukraine nayo gukora nk'ibyo ngibyo kugira ngo umubare munini w'Abaorthodoxe batuye mu gace k'imirwano babashe kwizihiza ijoro rya Noheli n'umunsi ukurikiraho wa Noheli nyirizina, ni kuwa gatandatu. Gusa mu butumwa atangaza nijoro, Perezida Zelensky yavuze yuko Uburusiya bushaka gukoresha ako gahenge mu guhagarika intambwe zihuta z'ingabo za Ukraine mu burasirazuba bwa Donbass, no kugira ngo Uburusiya bubashe kumara iminsi runaka, ni ukuvuga nk'iminsi 2 buhagaze ku mirongo y'urugamba bwisuganya neza. Ku ruhande rumwe, ubutegetsi bwa Ukraine n'uburengerazuba bw'isi bemeza yuko ingabo za Ukraine ziri gutera intambwe zikomeye cyane muri Donbass zitsinsura ingabo z'Uburusiya. Ni mu gihe ku rundi ruhande ubutegetsi bwa Moscow ubwo buvuga yuko Ukraine idaheruka gutera intambwe n'imwe, ahubwo yuko ngo ku rugamba rukomeye cyane mu mujyi wa Bakhmut abasirikare ba Ukraine bakomeje kwakubitikira bagapfa ku bwinshi. Mu butumwa bwe, Volodymyr Zelensky yahamagariye Abarusiya ahubwo ko bakwiye gukora ibishoboka byose bagashaka uburyo bahirika ubutegetsi buriho mu gihugu cyabo. Yemeza yuko mu kwezi kwa 12 yeretse ubutegetsi bwa Moscow umushinga w'imishyikirano ugomba gutangirana no gukura ingabo z'Uburusiya muri territoire za Ukraine, ariko ngo Uburusiya bwarawanze. Ati none se barashaka gukoresha Noheli nk'ubwihisho kugira ngo bahagarike abasore bacu muri Donbass nabo babashe kuzana izindi ntwaro, amasasu n'abasirikare ku mirongo y'urugamba. Aba basirikare bashya Zelensky avuga ngo ni bamwe baherutse guhamagarwa kwinjira mu gisirikare, akavuga yuko bizatuma habaho izindi casualty nyinshi cyane ku ruhande rw'Uburusiya. Zelensky ati ibyo se bizabaho iki? Si ukurushaho gutsindwa uruhenu gusa. Mu buryo budasanzwe, Zelensky yavuze ubutumwa bwe mu Kirusiya aho kuba mu Kinya-Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yavuze kenshi yuko Moscow yagiye yanga ubusabe bw'amahoro bwa Zelensky. Kuleba avuga yuko Uburusiya bwarashe ibisasu byinshi mu mujyi wa Kherson ku ya 24 y'ukwezi kwa 12, ni mu ijoro rishyira Noheli, ndetse ngo banabikoze mu ijoro rishyira umwaka nk'ikimenyetso yuko Moscow idashaka gutanga agahenge mu gihe cy'iminsi mikuru y'ukwemera. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden we abona ibyo Putin asaba ngo bigamije gusa kugerageza kubona umwuka cyangwa guhumeka. Naho umujyanama wa Perezida wa Ukraine mu by'umutekano bwana Mikhailo Podolaki yavuze yuko nta gahenge k'igihe gitoya kazabaho kugera igihe ingabo z'Uburusiya
zivuye ahantu hose zafashe. Ibi ngibi bije nyuma y'iminsi mike cyane umubare munini w'ingabo z'Uburusiya wiciwe rimwe mu gitero cy'ibisasu bya Ukraine ku kigo cya gisirikare cy'agateganyo mu mujyi bafashe wa Mikivka. Minisitiri w'ingabo mu Burusiya yavuze yuko Uburusiya bwafushije abasirikare 89, wabaye umubare munini cyane w'ingabo Uburusiya bwemeye ko wapfiriye rimwe muri iyi ntambara kuva yatangira. Gusa igisirikare cya Ukraine cyo cyatangaje ko abapfiriye muri iki gitero barenga 400. Ibyo byabaye mu ijoro rishyira umwaka mushya, umwe mu minsi ikomeye cyane yizizwa cyane mu Burusiya. BBC ivuga yuko umusesenguzi mu bya politiki Tatiana Stanovoye avuga yuko bishoboka yuko Kremlin ishaka ko nta kundi gutangaza gukomeye kuba ku wundi munsi mukuru ukomeye mu Burusiya. Yaranditse ati Putin rwose ntabwo ashaka ko byakongera gutangazwa muri ibi bihe bya Noheli y'Abaorthodoxe. Iri dini niryo ryiganje cyane mu Burusiya nubwo hari nandi. Muri make abantu bamwe biziza Noheli ku itariki 25 y'ukwezi kwa 12, abandi bakayiziza ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Yombi ni iminsi y'ibiruhuko muri iki gihugu cy'Uburusiya. Kuri uyu mwaka ku nshuro ya mbere idini ry'Abaorthodoxe muri Ukraine ryavuze yuko ryemereye abayoboke baryo kwiziza Noheli ku 25 y'ukwezi kwa 12. Iri torero ariko ryacitsemo kabiri, aho igice cyaryo mu burasirazuba bwa Ukraine gishinjwa yuko kiri ku ruhande rwa Moscow. Amasaha make nyuma yuko Moscow isabye agahenge, nibwo igihugu cy'Ubudage na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko bagiye guha Ukraine intwaro zizwi nka Patriots z'ubwirinzi bwa misile n'ibindi bifaru byinshi bigezweho nk'uko twabibonye. Ibihe byiza.